Omusakweje harimo omukazi Lydia Narugavu okuruga mu cyaro cya Kababizo mu wodi ya Nyabikyerre owiba yabira ry'omusirikare ati onukwe kutugira ngo habo bworo buyabira ine bagenzi be bakambingo mu kigombe cyo box ngo naza kubanyaga enaku kuyabire yamutira takine cyo gukora hatyo hije myoga nawe nukwe kwihayero ni emitwaro 80 eyaro kugira ngo ekamwebese nako obusasa no bworo buyabire yahikaho nkazo myoga bampereze emitwaro 80 ni ya emitwaro 25 nagitemese mbiri nazihanika kizahire natondora nabinyunga then nataha mutonto ni hamwe emitwaro 40 tonto nagumizamu na hati business yanje niyo ndo na hati ndo ninyunga. Lydia nagira ngo emitwaro 40 akazuto mu kwisamarwa kandi n'abakozi babiri abari kumuhweraho mu kwisa mukweza kutaha tonto yanje nyine ba customer banje abo gatwara kugira ngo rondoko wine customer bawe ati nyine ka customer babiri mukweza gataha mbatera bizaba gakira umwe yabatine gwira rotindondere picinga pacerangera ki ngatwara bakikayo banyibanza mbare kabaguza tabakwakashi ukakasi n'umwe wotine sente zo mugusha then hato cheza mama arahanke sando gayoza yihuza sente zawe icyo mutane kirya hari Lydia umukwisa marwa byo naza kumbika mwenjo nunji kandi hine birukwetengese byahirize kugura abakaza bingi tubakwebuza batahi babo bo muntu yiza kakwebuza tkonka shiko ebitoki yuka bitandukote nuiza nogera ki numuhabura nawe natandika business nakora nabo tushikire no wa Beatrice Nshemerirwe okuruga burambo muri Shaka Bushenyi municipality nawo wiba yabira ry'umusirikare atiyo yatugira ngo akabasibo mu nju narondi guro butembero kandi nawe bwanyuma yo kwija kwentekateka y'emyoga yatanduka kuri senkoko zenyankore kandi ngo bwahatensi ne mutamburraje engoko nzita ati ezo kutera amahuri we muri bwo mutwara gumone twera aho kwa nenyankore hatu buri izoba nta mutwe yishaka niyo mutware enane twera hati haza kwaho kwezi ebyo kwedinkureta nzibirwo kwezi which means mwenti enane tweka umukwezi nimbasa kuyamu ngwene ni arafre ni hamu tray mfitini hati ngura hebyo kurya nsaza kubalance Borsande Beatrice naguza amahuri g'emitwaro 80 kandi ubwo hatapangire duka y'amahuri omutawuni yishaka hato kumundundana nagamba guna mahurago ngo niteza amahuri ndundana ni ngure byo kurya ntasaga ho balance yesente ni mutwara ni mbi kawuti yanje umugeze muchaka ni mbi kama hatukuzukanyireho nasara muna naguraho na planga hakaduka atkamiriye nabura kaduka kunyi kandi ubwo nzira kandi uko yasigireho kandi nabwo nyereberera ni nyawo cyo kurya ndebereka yanjye hine n'abandi bamemba bishaka Bushenyi municipality veterans sako abo tubasize kutayayira kandi batugambire ngo sente zemyoga zibihira umugabasheki aguna yongeraho nagura ente ya miliyoni 2.8 najugure inenda yashiraha yazara nangwa yazare nyena hati ninkama mu ritamushanju omwabazyo ninkama mu ritiyena mukashishenwe kama muri tamushanju ninga 8 esente zemyoga zikankora hati nishomesa abana kinguza amate nsomesa mwabana twahiriza kutandika neza roni nyonka tiya person ndagira mu ndani mobile money yero kwisha kumbasa ubundi kugaruka gushashura banka itanyagire natandika mobile natandika miliyoni emwe natandika nakora konka waba notandike byo kutandika ningomanya ubundi zona tuzikakora konka ko natandikire bwanyumanisha nagaruka yo rotu ya kabiri natandika je na miliyoni yanje imwe abantu bashaza muke bamumbantu bari kugamba ngo impihezi ninke kandi ngo tuzuru kuyamba omukumara ahubwo urumbantu abarike gaye mu rumono kwatakaceka cyo nubwo kubana shirinje singira 10 nokora nogaruka norge notunguka n'ubumuntu barike kugaye mu rumo abakazi Maneja wa Sako yabankazirwanaho nagira ngo hari miliyoni 30 zabire zibahirwe ubwo hata bahire ba memba babo miliyoni 3 nkaroni batiyo nikwe kusima government ya NRM hamwe na microfinance support center katwereza
intandukwa ya miliyoni 30 kandi miliyoni 30 ni tusitamere twayikoramu obwenya bushatu twaziyamu ezitira abantu tukize miliyoni 100 miliyoni 3 n'emitwaro 95 kandi twayihayo miliyoni 63 n'emitwaro 87 kenda 91 kandi hati bamemba bakine miliyoni za 38 n'emitwaro 87 18 kandi nitureba n'abakaza benyuma abakaza benyuma bakaba veterani n'abaveteransi bona bariyo basima kandi bagenda bisho nangwa ni hatu no twatwara bamwe bine nkoko bandi bine mpunu bandi batungire mbuzi bandi baganyirwemo sakweje yishaka Bushenyi Municipality Veterans Sako erumba membiga nomwe kandi ababona bafunererone kandi hatu bahereze kutano kushaba kwabo umba Microfinance Support Center kubongereza indi miliyoni 20 ezo kwetungura gasha kwa Mike atwachiri